Wathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Inabelembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli uKhathini. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhojo. Kuhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la ku channel ethe enkulu Impunga Yesintu TV. Mina ke insizwa ngibiza ngontombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa avuthuka ngoba sigcwele amabethe. Inqawe eshunqulwa zezinye inqawe eshunqa intuthu. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Inkunzi ekhonye ishaya ishoba zibhongele phansi edlana zomaqede zihlaba esinyelela. Idlanazo kodwa ziyahlaba. Mazihlaba iphenduka inkomo edla yodwa. Kuhlala kuyintokozo ukuthi ngifike la ku channel ethe enkulu Impunga Yesintu TV. Bafowethu ngiyabonga kakhulu ngokuthi ni subscribe ku channel ethe enkulu ikhula ngamandla 92,000. Sikudla kancane sitatazeli la kwimpunga yesintu 92,000 sizothi 93 sithi 94 95 96 97 98 99 yawuma ngisathi 100 ngovele ngimbize bafowethu ngimthengele inyama yenyoka. Nawe kungaka subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel ethe enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona isintu. La sichushisana khona bafowethu sikhumbuzisane indlela yesintu ekade ihamba okhokho bethu ngoba abaningi bayilibele indlela yesintu hayi ngoba bengayazi kodwa bakhohliwe. Abanye bethu abafundiswanga ngesizathu sokuthi bazalwa abazali abanganaki. Wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga impilo yakhe inqike enkomo kwabangasekho. Ngabe umuntu uyakholwa ubhabhadisiwe ugcotshiwe usindisiwe kodwa impilo yakhe iphethwe abantu abadala. Wonke umuntu okhona emhlabeni impilo yakhe iphethwe abantu abadala. Wonke umuntu onento leyo nto anayo uyiphiwa abantu abadala. uNkulunkulu yazi ukuthi ave emkhulu ngoba umedala umhlaba edala nabantu waphinde futhi wadala nokuthi koba khona into ekuthiwa yithongo. Koba khona umuntu kamoya oyokwembatha umuntu wenyama. Lo muntu kamoya kuba uyena osebenzela umuntu wenyama. Labo sibabiza ngokuthi amathongo zithunya njalo njalo. Wonke umuntu noma kuthiwa umuntu uthandaza kuphela kodwa impilo yakhe iphethwe yithongo. Ithongo ilona elukhiye kuwena noma zithiwe wena uthi usindisiwe wena ukholelwa kubantu abadala kodwa ngifuna wazi mina namhlanje ukuthi impilo yakho iphethwe abantu abadala. Njengoba uthandaza nje ubheke emafini kulungile kodwa impilo yakho iphethwe abantu abadala. Lokho nako ukuphiwa abantu abadala akukho lokho nako ngoba kuwukuthi wena uyathandaza ubheka phezulu. Ngoba bafethu kubalekile ukuthi sicaciselane sifundisane okuyiko sifundisane iqiniso. Siyeke lento yokukhohlisana ukuthi izinto esinazo ezasemasontweni kuze ube naloko nako kufanele ukuthi uthi ngenkathi uqala uthandaza ucela uNkulunkulu lokho okucelayo. Abantu abavumayo zithunywe ezikwembethe abantu bakina amathongo akini. Uma engavuma amathongo akina awukutholi uma engavumi. Ngathandaza uzuguga idolo kodwa izithunywa zakini namathongo akini uma engavumi khohlwa. Ingakho ke ngisho ngithi impilo yomuntu inqike enkomo kubantu abangasekho. Uyazi bafowethu kunokwedelela okuningi esikwenzayo thina njenganabantu sikwenza kubantu abadala. Umuntu kathe sebenza afike emphelandaba. Uma efika emphelandaba sithi masixoxa sithole ukuthi kufanele ayopha abantu abadala isithebe. Uma kufanele ayopha abantu abadala isithebe besathi kodwa amandla anginawo. Kodwa lo muntu lo unemali njalo ngenyanga ekhokhela ifoni yakhe. Unemali njalo ngenyanga ayidlayo azikhiphe nentombi yakhe azikhiphe nomkakhe. Kodwa mase kufanele ukuthi enzele abantu abadala uthi wena kufanele ngiceleke kuqala amandla bangipha amandla. Lamandla onawo kanti awabani ngoba waba abantu abadala. Kungani wena ungasokole entweni zakho kuba ukuthi igrosa niyithengile
kodwa lifuna ukukwenza umsebenzi wabantu abadala. Kukwedelela ngempela bafowethu ukucela amandla kubantu abadala ekubeni usebenza, amandla ekhona. Umuntu ekufanele acela amandla umuntu ongathathi entweni, umuntu othola ukuthi akasebenzi. Uyena umuntu ke lo ekuzothi makukhona into eyisidingo sabantu abadala bese kuba ukuthi uyalekeleleka kuqala ukuthi acela abantu abadala bamupha amandla ngoba vele awekho amandla bamnikeze wona. Manje thina sithi sisebenza sithi amandla sinawo ngoba nako singayibudgeteli into yabantu abadala. Ukubadelela abantu abadala lokho. Akufanele kube ukuthi ngoba naku emalini onayo ayikho bukade uyihlelile ukuthi ungenza into yabantu abadala bese uthi amandla unawo. Akhona amandla into abazoyenza bazokuphuca abantu abadala. Yabona bafowethu ziningi izinto esizenzayo emsamo. Masizenza lezi zinto emsamo kodwa zingabi impumelelo. Ingoba thina masenza imisebenzi siyenza inhliziyo zethu zikhala. Siyenza inhliziyo zethu zikhala thina. Kuthi wahlaba imbuzi wena uyakhona ukuthi kodwa imbuzi. Uyabona uma kwaqala wakhipha lawo mazwi athi kodwa imbuzi. Wakubona lokho wena engathi kuyakwesinda kodwa kwesinda nje lokho nako okwabantu abadala le mali onayo yabantu abadala le ngubo zigqokile uzithenge ngemali yabantu abadala imoto ohamba ngayo uyiphiwe ibona abantu abadala ngoba leyo mali noma kuthiwa ukhokha installment leso installment osikhokhayo imali yabantu abadala kodwa noma sekufanele abantu abadala ubahlabele inkomo uba nenkonondo ngaphakathi enhlizweni yakho ukuthi awuyinkomo kodwa pho ukhohle ukuthi le mali le eyabo. Wena mongaphathisa umuntu imali uthi ngicela ungiphathele nayo imali. Momphathisa lo muntu imali umcele nje ukuthi ucela kuphathele yona iphathe kahle uzokwenza izidingo zakho. Bese uyamtshela ukuthi wena ucela kuthengele iPhone 13. Mode akuthengele iPhone 13 lo muntu avula kubuyele nobhobhobho ungaphatheka kahle yini. Ngoba manje imali yakho useyenze yakhe. Nakubantu abadala ke njalo. Abantu abadala kufanele ube nenhliziyo ekhonondayo. Uma kuwukuthi abantu abadala badinga leyo nto abayidingayo wena kufanele ukuthi ukhonondo ukuthi amandla unawo kufanele ukuvumela ukuthi hayi ngizokwenza uguqule inhlelo zakho zanyanga zonke uziguqule inhlelo zakho ubalansise nawe njenganendoda ukuze into zakho zizokwazi ukuthi zihambe kahle ngoba uma kuwukuthi abantu abadala ngeke ubenzele izidingo zabo ngemali yabo usuke usulahlile bafowethu asiyeke bafowethu lento yokuthi sithi amandla sinawo ekubeni abantu abadala besiphila amandla. Wonke umuntu onento noma ngabe kuthiwa yena akakholelwa kubantu abadala phela unako lokho nako ngoba bona abantu abadala bayakholelwa kuwe ingakho bekunika wena ukholelwa bona. Manje abantu abaningi umuntu uthi engakholelwa kubantu abadala bese acabanga ukuthi abantu abadala bayona ingxenye phezulu kwempilo yakhe. Kanti umuntu ongakholelwa kubona wena bona bayakholelwa kuwena ukuthi wena uyingane yabo bona bakwembethe bakuphathisile futhi lokho bakuphathise kona. Manje ukwazi ukuma uthi hayi mina angikaze ngilicele mina ithonga ukuthi alingenze lokuthile mina ngiyaguqa ngiyathandaza indaba abantu abadala ngiyingeni wena ongayingeni bona bayayingena indaba yakho ingakho bekuphathisile lokho okuphethe nakubathuku babiza ngamadimoni uthi abekho kodwa ngoba bona bayakholelwa kuwena njengengane yabo. Umzali ingane uyithanda noma kuthiwa seyonile kodwa uthando lokuyithanda lipheli ingakho ke namathongo eqhubeka abantu abathande noma bewathuka bewabiza ngamadimoni umuntu ethatha inkola ayibeke phambili kodwa kufanele-ke wena ubone labo bantu amathongo abo abathandayo noma bonile bese ucabanga ukuthi nawe lakho lizokuthanda. Imisamo yethu ayifani. Omunye lizomthanda elakhe wena ube nebhadi lakho lingakuthanda. Hayi bafowethu ningakhohlwa phela bafowethu ukusixhasa ngezicathula sibonge kubona bonke esithema sikuphakamisa lokho baba nothando bafika abanye imphelandaba bazilethe izicathula bafona abanye basenda ama message ukuthi izicathula thina sikeThekwini siziletha kuphi ningazilethe emphelandaba bafowethu. Awuyenzi ke appointment uma ulethe izicathula uvela ufike nje uthi nqo nako ngikulethile sibonge simpunga yesintu sikufisele okuhle sikucelise nakokhokho bakho ukuthi nabo sengathi bangakwenzela okuhle ngoba nawe uyakwazi ukwenza okuhle kwabanye abantu. Ulungile bafowethu ngicela ke siwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Noma ngabe uyakholwa
noma ngabe usindisiwe wena ukholelwa kubantu abadala, kodwa abantu abadala bayakholelwa kuwe. Yingakho besakukhanyisela namanje ngoba lokho nako okwabo, kodwa wena uzitshela ukuthi ukuthola esontweni kanti akunjalo. Akekho umuntu onento ayithola esontweni, wonke umuntu into uyinikwa yithongo lakhe. Esontweni usuke uyonxusa ukuthi labantu abaphethe into zakho bakwazi ukuthi bakwenzele lezo zinto noma ungathandaza, kodwa leyo nto akusho ukuthi uyinikezwe umthandazo. uNkulunkulu akakudalanga lokho. Umthandazo ulekelele ekutheni lezi zinto ezibambile ukuthi ithongo lakho lingakuniki zona bese ukwazi ukuzithola, hayi ukuthi izinto zenziwa umthandazo. Singaguqa nawe sithandaze ngikucelisa umsebenzi, lo msebenzi akusho ukuthi siunikwe umthandazo, unikwe yithongo. Umthandazo ulekelele ekutheni lenkinga ebibambe ithongo lakho ukuthi lingakunika umsebenzi iqaqekile bese umsebenzi uthole. Kufana nokunikela, ngenkathi uhamba uyakonikela, uyonikela ukuthi okhokho bakho lento ebabambile nomkhulu bakho nogogo bese iyaqaqeka bese ukwazi ukuthola umsebenzi. Hayi ukuthi umsebenzi uthole esontweni, awuthole esontweni umsebenzi. Ukube phela imisebenzi siyithola esontweni ngabe akekho kanikele bese umsebenzi angawutholi, kodwa wena uyanikela umsebenzi awutholi. Ingoba kukhona inkinga emsamo kini, okhokho bakho babambekile, wena ufuna ukuqhubeka uye phambili usithole isibusiso, basivale okhokho bakho ngoba basafuna wena ukuthi ubatakule kuqala, hayi angawageqa amagula ngoba ngemuva. Asuthatha umfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Hey,